tun tuma hian tun lai titi tam ber te zingami social media lo khat em tu te thu ko chang le an chanchin te anin hian na chanchin te kan ngai thla hoin kan thlir ho le don ani a kan tuna kan muang hian pu James lalram lian le Reverend Joe Thoma te in hial na tu nai hian social media lama aron lar thar le ta hle maya hei hi kan ngai thla kho tur chu an ni don ani Geronimo YouTube channel lam lo thlir to ta chuan kan hria anga Reverend Joe Thoma thu ziak chun mu mang tun lai ti thu pui manga wanglai nia post chu Geronimo hian a YouTube channel a me ni khat sang ni som ni pakhat khan aron posa he video posa ni nu lok hian pu James sapo hian he video hi aron comment ve ngalani chu a comment na chuan pu chu thuama chan let na ni deuh bera he comment hi Geronimo po hian apin nge a la en lo le langai thalo kan chuan ngai thlave ila thange ti chuan pu Jameson pu chu thuama a chan let na chu hetiang hi ni he Reverend Joe Thoma hi I thu zia khi adigani chuan tur kan ei duna nga ti chuan a thi zok mi do he kan in ti piap anga min chawem tur ei duni la pathian thu zok chu kan ding chuakang katia a hlau zia chu patling ti po hriat lo katlan chem mayang atia ke in ka u mang chenga ka tlo thuang chenga ka bar lui tho ang che katia hlau khop mai mi do he ani hi ti in pu James hian he YouTube channel a pu chu Thoma thu ziak aron da chua hian aron comment ani ti chuan he tianga nga pu Jameson comment na aron soilan ta ka chuan mitam tak beng averta a mitam takin hriat chian an chak ta ngei mai hemi chungchanga hian he tianga thil hlui kalto pu Jameson aron thar thole ta ka chuan pu chok Thoma pon soi tur nei ve tang ngei ni na lang pu James a comment na thu hla hian thu fel hel deuh a om ni ngei tur ani Reverend Joe Thoma chuan he tiang hian aron chang let vele ta nimina wanglai nia ka thu chu chuan ngonga nei ta vat maya James lalram lian chuan sang ni som ni September ninga a wanglai nia ka thu chu rin tel dang nei lo tur ti long huwa a thin rim tong khongin tur ei tur min chawna hi thudik ani keiro chuan ami zia enin ama anga chan kha ka ti tura khangai lowa ka message thona po a huat zong tur zia tel kalo nei ani chuan thupa choi po kan hial lo thu ka sila ama ero chu September ninga ka thu zia ka han thlir letin James lalram lian ami malaka beina awm lo wangin thupa choi na tur ka nei mi lo ti hi ka ngai dan ani ta zoka September ni som panian wanglai ni a chuan ka thu zia thlir let na ka zia ka James lalram lian la ka ngai dam ka dilna awm ta mi lova James lalram lian thinrim chuan ama ang bokin minon chawnon le ta a ram noya akem zo a Myanmar a kalanga alo ho huna media hruain kan ina local tur thu minon shil non le ta a engtika tak lokalang moti hi ka ngai ven reng lain komin janorin somatang khan sailutara khose nei na tap taria voin thlengin sailutara ala chanta ani e ami chawna hi dika keiro chuan ko hran le ramdan kala in chaw chu ka ti tura kangai lo thil omdan kim chang chu atul dana zirin kan la pholang zel po ni mana James lalram lian hi mena thlak mai tur po in abol a tu hi acha ema aboi thlak ani hi Reverend Joe Thoma khati jong kha pu James le pu Joe Thoma te thu tun nai vai mi kan han lak khom mai thei ta chun ni a kan ngai thlak to ang khan pu James hian pu Joe Thoma chuan tur ei tura chawna chu a hlau hle ni a soilain pu Joe Thoma ro hi chuan rongbol turin Myanmar a kalanga chumi zo a chuan media lam mi ta hruain pu Joe Thoma te ina kal ngei tur thu asoi angin asoya amai ro chu pu James hian a in tiam angin pu Joe Thoma chu tlo ta lo chuan
sailu tara rong bol turin akal chun som ta jok ni in alang ta a heta hian tu jok in nge dot soi tu jok in nge thuduk soi sia thiam har da le mai emo jok chuan in soi fiale alangai nge yang le tle tu ten enge kan ngai ve dan comment na lama isoi tlang le ila